North Korea ram hi kumsang ka zikwa sumria pakwa khan Japanin arama kalson nu khan Soviet Union Russia chuan ron opin heta hian aram chu independent state ani nuwa hotulu berni tura a party te thlanni in hei hi North Korea political party omchun anni boka communism le nationalist inkai shwaina mangin Kim Il Sung chuan North Korea chu ashwai chho janta a Ramdang mi te inrol theilo tur khopin anin khungshanga Kim Il Sung chuan dan thar le khawzok mangin aram mi puite chu atitere thei ta hle mei eirukna alwar mei ba ka hautupa du lo dan emo akal zonga chongkam che ta chu apoi ta hle a North Korea atang tur hian swal pui tham le te nawlua a om ve lo engma ti swalo mei poni lo an pu na te thisen zom pui ini ero chuan heiram shem na hi pumpel thei bi hau lawang le The Kim dynasty soito ang khan North Korea hi Kim Il Sung in Korea ram khas North le South a in chen nu atang khan a hautu ni na chelin aram mi pui te chu ram dang mi te lak atanga ven him na chu nasa takina kalpui ngala zin mi te tan po an ram chu ol sam takalu a har le dan thar le zom tur sang sang siamin thu oi lo emo an ram dan kala khosa chu tan ina thon an har sat vak lem lo Kim dynasty chhungkua te hi an thla tu te atang to a ho tu ni na chal thin de mi pui te po ina an rin ber ram dangin an ram an oplai po a dikna le zelen na swal ngam chhungkua ni in he an thil ti awang hia mi tam tak po in an ram chu har sat na laka shrai chhuak thei tura an ngai mei ba ka ram le nam mangai tu tak taka an ngai veka he hi an ti swalian tak tur ani ti an chasi lo North Korea chuan an ho tu pa chu van atanga ron chuk ni om takin ama ngai san le an mangai thu te chu khovel mit mua chuan an lan tir na sa hle a ani na taka chuan amuna om te chuan an kham to in aro re na hnoi om chu she om an ti hle a ri thei na ba ka mishing ni na inza lo na a hluar em em a abikin me chitan phei chuan North Korea hi a him lo le zwala ni North Korea ina adan le athunei na te in lanchon dan na hi zuche ideology ngai dan be chana duan ani a zuche omja chu mani in todel emo midang mamo lo ti na ani thei bok Kim family te chu he thunei na man dan le an chong dol tu te anin thlan na te chu heng te hi ani a Kim Il Sung hi kum sangkhazikwa som pahnia lo piangin sangkhazikwa le somkwa pali ani thlengkhan North Korea hotupa ni na hi achela ahun chunga an hotupa ber ni in Kim hian anupui masa Kim Jong Suk nen Kim Jong Il anneya anuwa Kim Jong Il naw tur Kim Kyong Hui chu midang nen anni le a anupui masa zok hi kum sangkhazikwa somli pakhat kuma Japan nen na buaina anne laya inne anni a an chungkwar hian ramin to de le zelen na swan lama bulpui chanin Kim Jong kho ming hi alo chale ani Japan ten an ram an chwa san nu chuan Korea chu ram pahni a thenin 38 parallel anti chin chu an ram ri ve ve anita land reform na tur dwanin ram zau tak tak nei te atangin an ram no kol to te chu me puite ri thei deuh te nena sem ani a hei hi mi zong zong chu in tuklang veka an om thei na tur ani an rama in do na chhuak te awanga sum hlau zong zong mu le le thei nan mi puite chu in to del na tur lam hoin industry lampanga na satakin na athok boka ramdang te champui po ngai to lo tura he malak na hi kalpui ni in chungte chu mining lungal thei iron te le lai chwa dan tur ngai to in hei hian an ram economy chu na satakin ma ason pui mei baka aram industry lama pason na tur kalphung duan bokin kong siam leido te le aram mi te lo nei na tur te abwai pui sak boka le khazir lama po mi puite ina le khaziak le chhar an thiam thei nan zirna in te sa in an nam kalphung le ti dan te chu in zirte na nei te le subject shang shang abik takin science literature thu le lalam arts lam te po angai poimo hle a nima sele hami phena hian thu nei na man swal tam tak omin North Korea chona ram mi puite ai chuan asipai te angai poimo hle a an manzat uchuak tak tak te chu soisel emo Kim Il Sung thil ti kal zong emo pompui lo an omani vai chuan shemna chu anem hau lovang le midam tak chu tanin mai ni lo camp anti maya te da in henga te han na sataka na tho tir thin an ni a zuchi ideology an be chan na chan tak tak po aron lang chiang ta North Korea chuan adu dan danin arama chuan dal ashro theya ramdang mi te in engma an ron soi thei lo ti na ani ang
thu nei tu te an ni miaw awangin an laka hel emo dulo nalantir emo party dang po apiang thei mau lo ani e arami te in tluk tlanga mason na lama kai chove zel tur emo ti laya ale zong in kalpui lau thung intluk tlan na ami puite alo tiam chu re thei le drama chau alo ni mimal dik na le zalen na personal rights and freedom te chu enga wak ma angai lo andu lo zonga om anni chuan ui po an tuk to lo zok kim il sung po hi ami puite chunga chuan ama chu mi chaper le akhwa le tuite ngai sak le mangaya mangai tu ang main akhosale si kim chhungkua chu lal tha mai ni lovin an pathian at takalo thleng ang hialin ani ngai santira ami puite chu an thluak asuk sakne ema wangin athu kal zonga omte mi zong ma a tha emo ngai sak thin an ni awam in chhungkua te nge po arin chan pui ton ngam lo ani ramdanga tanga local emo siam chwa emo lo en local te chu thina khop swal ani vek boka ni tin ni lengin an ho tu te chanchin le an ram malam chanchin te chu an en thei chhun te an ni hetiang taka ami pui te chunga achet awang hian voi enga moza tem a hlo point thuringo chuan North Korea hi chu athlak thei lo ti achiang khop mai kumsang kha zakwa somkwa pali July ni riat khan hiang san khwa kholum lu tuk wangin achen ne ina stroke awangin manhmo takadam doi in lampan pui ani a ashisel na alo thatlo mai baka diabetes avei mai baka alung lam diklo na te awangin doctor te chuan an chan chuak zo talo athi thu hi darkar somthum pali lai chumi puite ne na puan 11 July sompasari khan aral na le voina hun serman ani a Kim Jong Il afapa chuan apa ai chu aron o le in danglam na engma om chuang lawang apa ang tho chuan thunei na chu akuta a oma ram chu ain khwal te lem na ani a adu du dana an om dan tur siam kwal le apa saltar tir na te kong khar cha bi chu dol ngal makin angayang thovin rowarel chun som zakta ani Kim Jong Il adam lai khan North Korea chuan na satakin atwar ngat ngata chuta kwarel chiat na chi sang awangi mitam takan thi bel nen drama tla a tur po a omlova andram shrai to luber to great leader ti te eternal president chatwan thlenga president ti te ama chu mi puite soitir thin ani a an thin lunga chuan an pom ero arinam lo khop mai afapai na ahun alwa nu chuan danglam na chete te chu omve in an economy chu tlemin akan ve pha mai baka Kim Jong Un chuan aram kong tele leido te khwa tele anu tho na mun tur te siam chat sakin anram se pai te po chu ayaro puile thil thi thei zok le ram dang do ngam thei tur khopa mamo an nei te chu ne kim ve ka tumboka hei hi ram dang te ne na indo na puan ni ta ka an laka an man thei tura duan ni in amai ro chu man lova in chhor in ti du da na de sarkar do lo zong ti tu te ti hlum te chu ala om reng thung ama po hi dear leader ka try to ro pui berte ti te in ami pui te chuan an soi chena Kim Jong Il khan nuclear weapon khovel ral thuam hla om berte chu nei ve ngi tumin tran ala na sa hle a aram mi te ril drama an thi nem tak ema wangin ram dang te na an thon te chu ala lut lo theilova media lam le ami pui te launa manga athunun ne ema wangin tuma ama handongam an om si lo Kim Jong Un lai hian United States po hi a indrol tran ve mek pok Kim Jong Il hi kumsang ni le som pakhat December ni som pasari khan apa ang bokin heart attack lungphu thalo awangin aboral nu da ka reilo te a afapa chu apa mun drug lua turina om ngal ni som chung ama su na hun an nei na a ramdang ho tu sang te atangin ui puina le tor puina thu andong nuala alar zwal deuh te chu United States atangin Bill Clinton ani a Chinese ho tu luber Deng Xiaoping te po antel bok Kim Jong Un chuan apa ang bokin alo ti hlo tlin man tak lo anram ta naral thuam chaber nei thei dan tur angai tua vele zui char chara heta tang cha hian a hlum ni na North Korea ramin tanin na tang te a hrem dan kan soi chhunjom don ani Kim Jong Un hian ri solju nupuya nein ama hian apa na tho chu chhunjom le ta a Kim Jong Un hian unaw dang te nei in Kim Jong Choi le Kim Yo Jong te an ni a Kim Jong Choi hi apa Kim Il Sung chuan aro khom tu atanga anar mei baka kumsang ni le pathum atang to khan anram hi chwa sonin mingdang puin abir char to zoka an chunga engthil nge thleng ti chu kan la soiri lawang
a una nu Kim Yo Jong hi dangerous lady anti khopa hlom le fing ani a ama hian una pa phena ram hi engkol ani annam kalphunga chuan thuneina emo ni na heng social status le title te hi an pa atanga fapa chewina an ro chun chin awangin hotu berni na chu achel lo ani meya ma semitam takina an komna chuan Kim Jong Un hian ama tel lo chuan engma ani lo thu an rin thu le athunei tu dik tak chu a una nu jok ani ti ring an tam jok ama hi an party tana impezo tak nani a una pa bula file le lekha poimo dangte kengin azui chin mai ba ka buaina chwa emo omchanga Kim Jong Un ronber anibok kumsahni le sompasari khan polit bureau a dani in hi communist party chunga anram kalphung dan le zum tur te siam tu how tu le thuber main principal policy maker atan an thlanga kumsahni le somparia khan Kim Yo Jong hi South Korea Seoul Winter Olympics an nei na telin heta tanghyang khovel chuan achanchin angai ventran mai ba ka tuna tak chuan khovelina a enthlak berle aru ka meche hla ombera angai ngala meche din mun choisan na atan dingdu se chu kan khovel hi athlak danglam ve chiang ngo tangle North Korea how to te ina andu lo zonga che emo thilswati tu te an shemdan tlapui ilo Leila punishment North Korea ram hi adan zom tur asiamte akhir ang bokin adan zom no tu te chunga po akhir hle hei hi until ti poizia lam emo mi poi ang khoi ina angong emo angai to lova shamna chu communist ram ti taka a in ang khat vekin thi na hial po poisalovin miswala ti ta chu khongai na alantir ngai lo aram mi pui te ina aruka an thiat le an chunga athleng ve ang ti an lau luat awanga an dik na ngei po swai chuak ngam lova an chung te ngei po trampui ngam lo an ni lain heng thil ti swal tu te hi langsar taka shem na pek an ni donin en turin mi pui te chu thu an petrina no pang po tiamin an chunga lo thleng ve tura an du lo tur chu an entir thin ani tan in nge in ngai sakna in hengte hi North Korea ina arami te asham dan sang te chu an ni a pakhat na hi public executions hei hi North Korea ramina aman war tak ni in hei hi mi puite mit hua kherti ani chen bok hei hi mi puite chunga chuan an hlau na tur an tu mai ba ka an chunga thleng tura an du lo tur chu en ti thin an ni mai ba ka no pangte poina en tura an ti ani bok heng mi pui hua an shem ho te hi until ti swal azira shem an nilova eng ang poina sa emo nasalo emo thil hote te awang poin he shem na hi twa tura an chung tu rel ani tho mi pui ma an shem te hi khai hlum emo ka hlum an ni tlampuya North Korea defector pakhat deni ina aswaidan pheichuan mi pakhat an shem hi an ron try chhuaka athil swalti chu meche pathum China lama an tlan theina alo pui wang ania no pang ho te chu ama bera an din tirveka sipai pakhat chuan silai mu pathum lotin ahnua mi shem tu chu apanta chupa chu amit an khu sak mai ba ka adul zona phuar an ni boka silai mu chuan amit mu chunga tak zufuin amit mu chu atipua ka abonwai mei ani adul zon po chu an kap le a an phuarna shen natlutuk awang chuan anunglam atang chuan apuak dar deuh chuai me athi chiang hle ti in soyeni theswa ti tu te hi an threm dona an chung te le an thran te en turin thu an chwa nge ngi thin boka an endu lo ani chuan an ma ni in shremna an tuar vele theipok achang chuan heng an threm tur te hian an thil ti swal chu an kor haka te chuan chiang takin ziakin an pholan tir thina an ti nimya lo po an soisak na sat luat wangin thi chak na awangin an tia te an chhal mei zel Panina hi eaten by dogs mithi ruang te chu ui rual ei turin an pechin he shem na hi abekin sarkar emo an how to party lung oilo na an nei te ani chuan soisakle ti hlum an ni mai ba ka an ruang chu phum lovin ui rual an ei tir thin political inti buaina emo Kim Jong Un noya a general te zinga adu thu sam lo deu an om ani chuan kuang lei buai vel chu an tilo chiang hle he shem na bi ka hian Kim Jong Un hian ama thi sen jom pui te ngei po shemnan alo mang ve to pok ani kumsang ni le sompakwa February ni somni pasari atanga ni somni pariat Hanoi summit Vietnam in mu khom na neya
North Korea le USA ho tu te chuan indoor na nein Kim Jong Un chuan Donald Trump chu abese enga thil akalpui tumlo awangin athinrim hle a heta hian a foreign ministry zingami Jim Jong chu USA ram chu an ram thuruk te lo shal tu thina apu tatlat mai heiwang tak hian an indor na poka kal tluang lo anga ya Jim Jong hian a thei topa a filim thu a soile finfiana thale mu tur omsi lo chung chuan ti hlum tura chung tu rel ni in an ti hlum nu hian arwang chu phum lovin uite an eitir ani Kim Jong Un apute apoin hramna hi apum pel lo chiang hle kumsak ni som pathum khan jang sun chu ai ru ka wanga hramni in angka hlum nuwa arwang hi uite an pe bok ani North Korea hem Bible chhar hi adu lo hle a arami puita zinga lo chhar emo kolpo hi thilpui tak ani amai ro chu heta anche dan hi chu Bible chang pakhata kan lalpa pathianin phuba chu kala ang ati a pathian chu thla te po ti boral thei anti lai takha alafu hi a angati a third generation punishment anti mai until ti swal tu te boral to hnuwa po anti sen zompui an nu pui fanau emo an chungte in an thremna chu mo an phurvele zela engma soilova tang tura shrai top top an ni thin awangin nuna pai te po in tan ina naw an tring fo hengno te te helak chwa emo midang te engkol tura pek an phal sak lo no pangte anni atanga she omna le harsat na a bultran turin an shat man lo an chung te thil ti swal awang chuan an thla te le an thla le zel tur te thlengin an tuar tir vek thin ani hetianga anti na chanber chu thil ti swal tu te chu azung ne na phoi ti angdewin a thalo dangte alo omlo pha nan akai hnoi zong zong te ti fai ania an tan in te hi a hre om hle a mutna tur ol po a omlo nilenga ni sa sen hnuaya na ha thlak le thi hlo om thei tur khopa him lo le lai chwa na te na tho tir an ni mai baka an na tho na a lo boral te chu phum emo boipui zui an ni ngai lova eitur mang a om lo mai baka ril drama thi an tam hle a chang phei chuan sazu le rule te manin heng ti hi an tram nu tuk chuan an ei top zela malnutrition taksai na momo zat a mu lo wangin an taksa in atwara an mamozat eitur an hmulo awangin an taksa in tuarin an cherin ril tram nutuk wangin an boral fo thin ani North Korea hian tan in aruka inti du da na rapthlak tak tak an kalpui na mun camp pakhat aneya hei hi ramdang te in an satellite thlak na atanga an hmu ania he mun hi a ming chu kwaliso ni in heta hian politics lama anin hmu thiam lo na om emo an thopui theilo tura an ngai te chu an da thin ani North Korea hen he camp concentration camp hi a omlo thu puangin hetiang mun hi an nei lo thu in an la tang char char chu ani a satellite thalak na atang ero a mun chu an zau bel zel ani ti a mu thei boxi he muna hian mitang nuai khat le sing ni lai om tura rin ni in a ai tampo ani mai thei ani heta hian thil ti swal wanga tang tur ni lowin politics kaldan phung le Kim Jong Un adan siam lo soisel saktu te tan liao leo atan an tan na tur mun ani a heta hian North Korea ramtan a hnok sakte khung an ni a kong ni chawa chwa san thei ni in upat wanga thi emo an ka hlum soisak hlum emo ani lo chuan dam hi chuan anin chwa khat hle kumsang ni le som pasari khan America ram mi le sa zelai malam eng tak nei le khathiam mai baka tlangwa fel ma se chol man nana North Korea athlang chu atiswal ta hlau mai man atoka he thil hi North Korea te na USA chu nuclear al tuam petura an nor na anga an ngai feka auto warm breer chu anram dana bo chat awanga man anni thu an soya he athil ti swal hi propaganda milem antar na mun pakhat zinmi te ina an tlo ve zia floor 5 ami lem pakhat intar chu alawang ani anti he hi thudik ani ringlo an tamma zoka North Korea hunram changa la nitura ngai an tam hle President Trump po pressure an pena sakher mai anule pa te chuan an fa pa chu an try ho theina kong sang an ngai ven nuwa auto chu a omna damdoi in Pyongyang achang chuan an try ho thei shama ma se niruk nuwa auto warm breer chu June ni sobakwa sang ni sobasari khan kumsom ni pani mi lek ni in aboral ani
an hruai hawhma khan damdawi ina lo awmin thlasawm panga chhungzat chu hetah hianin an lo dah tawh a North Korea hotu te chuan a damdawi ei a ngei lo awanga dam lo an ti a a taksa te chuan in soisakna hnu ni awm tak tak thla leh ser a tam hle a ha hnuai lam te pawh chu a in rual lo nuai nen a ke pha hnuaiah phei chuan ser lian tak mai awmin in zaina nge hremna awanga awm ti a hriat lova a chungah eng thil tak nge thleng an hriat lo awangin anu leh pa te chuan an fapa in dikna a hmuh theih nan a aina sa zawkin an nora amai ro chu US President Trump chuan Kim Jong Un chu thiam lo a chantir duh lo mai ni lovin North Korea hotu pa nen chuan thian tha tak an nih thei pha tatlat auto case atang hian he tanin kwaliso kem hi midang te tang te nasataka soisak twar tir le hreom taka da le engkol an ni ti achiang hle na hemi chung hian kan president la hian engchung ya tuma a president masa apo North Korea atana tuna ani na ngai chelin Pakistan atran le a anti-christ ani ti hi chu athil ti zong zong le na ngai to chuan ama leu luaw hi ani du mel ta riau mai heng an tan ina te hian man nei lova in chhorna an na sa emema nikhata dakar somni chuang na an tho ti mai baka ei tur pua khop an pengai lo lung in an tan na chung ti fai lo a omre to lut tuka wangin natna le hrisel na khoi che thei tin reng atam hle a hun ol la a omang lo awangin anin kai ma hle namdoina engkol na pek an ni ngai lo bok wangin thi hi an tam thei hle dani po in a interview na khan asoidana chuan jel chung chu ato lutuka selpa khata hian mi somni atanga som thum te kanom khom thina jela min da lu khan ka din tur po ken kanilawa mutna tur a omlo awangin dingchungin kanin ngenga kan mu hil mai thin atia ka hnunga mi ron ngeng tu chu ari deuh tak em awangin in siam rem deuh tura hril ka han tum ka han hoile chu alo thi wang alo ni zoka adot hi anti-aircraft execution North Korea ram hi pui ve ang reng trep thin hetami tangte a hrem dana chuan a hrem tur chu phuarin anti-aircraft anti mai thlona kap thlatei tura an duan silai amu polian thatok tak mang chuan chu mi chu an kap hlum thin ani chu an ruang ti fai tu ni a hu phurom hle angle in hremna dana chuan a maksak pol chu ani phange yang he in hremna hi Kim Jong Un chuan a agricultural minister le education minister te pani ti hlum nan alo mang to bok sangni le sompanga khan Pyongyang cha chu Kim Jong Un a mi puite ma a athu soilai alo mut thluk awangin anti-aircraft manga ti hlum alo ni ve to a hei hi North Korea ram chunga ni na sang nei le thil ti ve thei tak tak te ina Kim Jong Un hnuaia thu oi taka an kun zel thei nan launa tu nan an ngai poimo hle a an mangjing hle ang rang bok ani adot hi punishment outside North Korea ram atanga tlan chuak le ram danga nun thar nei ta te hi an tam ang ring to hle a hemi te hianina an til ton te an ram in traina le in rembol dan te thalo tak tak te chu an puan zar awangin hetiang chanchin te hi kan hriat pha in khovel te po in North Korea mi pui te chu an thei ang topin an trampui ve thei pha ta a ma se ram danga anom tak awang khan an nun chu a him ti na ani hau lo hei hi a chan chu Kim Jong Un hian en thlatu spy anei wang ani heng en thlatu te hian North Korea ram phatson tu te chu an ho tu te thupek angin an that mai zer thina khongai na a omlo a rama cheng te tampo ti to na kalaya ram danga tlan chhia te tampo himna a om chuang lo ani Kim Jong Un hian unaw pa pakhat nein hei hi apa Kim Jong Il in a ro khom tu tura apai thlak nu khan North Korea ram hi chwa sonen mingdang le ni na dang nein biru ngal char char kha ani a Kim Jong Chol hi sangni le som pasari khan Malaysia airport ta mechia pani asupal hlok meya chuta a mei chu sut chuan rumulwar kingin aka chu ron hup thuta rail te chuten omnu chuan akal son vele maya heng asut te hi engama ngai lem lovin akal le nure lo te a chuan Kim Jong Chol chu atlut topa athi zui ngal heta an man ro man hi nerve agent lam sarkar man atan chawa siam le aru ka nei thei lo tluk VX anti man rin ani a hei hiral thwam hlom te zinga mi ni in amang tu te azira midang te ta hlom tak ani hetiang VX hi North Korea chuan ton sangni zanga atanga sanga nei tura chhut anni a he thil thleng hi VX atak ngeya man ani thu document a ziaka chinchia om chhun ani bok
Punishment for smiling. North Korea rama hi chuan engma ti swan nei lo po in lung in hi atan thei tho zuk nia hei hi bik takin nui lo ni emo nui lo tura in sum zo lo ani chuan North Korea chuan tan ina akhung don che ani hei hi Kim Jong Un apa thi truma thleng ni in an sun hun laia nui mel alo puta wangin tan ina shem taka tan tir ani a achunga engzel tenge thleng sha chui tur a om lo Kim Il Sung, Kim Jong Il te chu ramshrai tu te an ni thin awang khan ma ni sha reng na ata North Korea kot kaya an lim rangka chaka siam lian tak tak te chu din tir an ni a an milim te hi pathian ang tlukin an fakin an kyanga te chuan an chong trai thin no pang te phei chuan an lim te hi an ti fai thina hetia nga fak emo ti fai du lo te an omani chuan an chan tur chu thi na ani mei thin junior thi bikin nui na tur emo hlimna in nei pian cham lom na in ti hlimna shim shim lampang khap ni ani a Kim Jong Il sha rek na ata na ser hun top tura ti shan ani heminia piang te chu an khongai thla kom mange International law aza lo mai ba ka adan siam te chu pal zut le poisak lo anga to hle chung hian eng tin ma kan ram ro pui tak tak te hian chet an la du lo hi chu she thiam a har ani politics khel na na rim chang ata na an lo mang chin te hi thin a rim em boka hun rim chan na ata na mang thiam ai chuan ram mangai tu tak tak midang te ram po za sakle an du zong anga indoor ton na in po tlang du mi thatak he khovel hian awahan mamo tak em Keni mun hima om te hian kan ni tin nun dan ringot te hi an ni ta chuan a om tur zia le an thlak le ve tur zia ngai tua in ra khata tanga engma ti thei nei lo hi a she omin Keni Christian pathian ring mi te in ti te hian chamdam na an lo chan ve theinan ho nasa takin I tong try sakang u midang te ta na mal somna kan ni theina hi sumle pai achang chau nilovin in jong try ton sakhi anibok video hi min lo thler saka wangin in zawai ne na lom thu ka soya USA ka zon na thlak tele midang te tan po video hi lo like ula channel hi subscribe theng hel lo ula comment ate khan in du zong te han chu chuak ula kan share vek zelania ka ti to kha te kha chana le peka kanin mule thau to na nia ani mang tha ule pathian in mal chom chero se